रंग किमिया रंग अलंग विकसित भारत संकल्प यात्रा में केपादोपन मातिजोंनि फाइन करा ट्रक्सियारनि आदा परफाइ क्रेसिरा चितिमा परमा लम्पेन सारोपथार एमएससी कन्स्टिट्युएन्सी आरो रंग किमिया एलपी स्कुल पाथुआ क्लामामे आहंग जायलंग बखाजन ब्लक तुमपेन चिपातिर पिपनसी विकसित भारत संकल्प यात्रा में पादोपन बांसो विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलंग डिपार्टमेंट मते साइकाम ट्रक आतुम चेतंगरुनसी रादाफान नोनंकेले जी लांग आरनि कपि कोसन पेंसी सायाम मोकी क्लेम के दाम पेन आसन रादाफान kepale pon tunang jima ko pipia son si radafan kapale pon tangloma mate ko pipia son si radatum nangkile tangpen radatum war sai chuendun thegloma pu aputhak ar sigjik pen chethan chimum pon padu bangsolong alhisar paman pen MP Horen Singh B Bakajan block BDO VDC chairman Selarson rong P department truck SHG CLF VO la pen rong ara tum chetong nun se mesen pen me pachun pon hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo birta malong news Karbi Anglong Bahi, West Karbi Anglong Bahi aro Dima Hasa Bahi moi অনুরোধ কৰিম যে আপোনালোকে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত সকলোৱে যেতে সহযোগ দিয়ে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম সমাজৰ লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰায় পাওঁ অহা বছৰতে লোকসভা নিৰ্বাচন এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা টিকেট আপুনি বিচাৰিবনে কাৰণ তিনিটা ডিফু সমষ্টিৰ পৰা তিন নং ডিফু সমষ্টিৰ পৰা মোৰ বন্ধু আৰু আমাৰ মোৰ কি বলা সভাকাংক্ষী সকলে কৈ থাকে আৰু এবাৰ আপুনি টিকেট বিচাৰক বুলি মই বিবেচনা কৰি আছো বিচাৰিম নে নিবিচাৰিম স্যাৰ আছে 3 বছৰ আছে নহয় জানে মোৰ প্ৰধান লক্ষ্যটো এইটো নহয় যে মই আকৌ পুনৰবাৰ এমপি হ'ব গতিকে মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছো আগলৈকে কৰি যাম থ্যাংক ইউ Sir la bokajan LA angkang long MP scheme itum thek bondong le la sinangli hen ben ko an scheme klem bondang la sodo 1 kilometer baksi dolobon jo hala bang sone ha ar nam su miyong mondir dak Prabhuso ada arong ha mondir ke dam atwa rong pebas blok enlo la pen puta dulo ha suki hola nathu adaptar nam ka dom thai hedi la pen non aku bukaya na long kadek kondu po na pen 5 bosorang bong pen MP aphan kelong no anelip 5 crore wala 5 crore pen si West Karbi Anglong East Karbi Anglong la pen di Mahasau thak nang kong lo te kan alo chetang bodi mane 5 year sang bong ningkan si kuti populate 25 koti ta 2 bosor bangke corona amasi nang pipeda lo konte 15 koti ang bong pen 5 koti long elo no 10 koti no nang lelo tahala hotel pen sinon ke guideline aki milo je health and education sector si scheme denglong ton jibo masih ala portal bang chok chede non correction phan claim mo tamane West Karbi Anglong town committee dongka mukam ta hamren town committee to bangke East Karbi Anglong sidoko pen East Karbi Anglong ke dua town committee to mangha haplong na sidam ju ba haplong hala umrangso hedi gorom pani town committee ke dak East Karbi Anglong la so correction phan si non claim mo la asi scheme ke prai pen antum nang pilo mo pen dak VDC chairman na hang lo de education sector pulote dak boundary bal bela boundary wal email lasi ang bangomolom Guwahati pe aja reporter to bang hai 55 crore na lo ka khoros lasi ningkan phoke ningkan si kuti phok pulote 55 kuti ke lele bu 55 crore lele lasi ala bang ka pachobai le hai ongko tong thek the ni hine lasi 25 kuti ang bang pen 10 kuti minus pulote 15 crore wedi mati 15 ang bang pen 5 ke khoros ela rong care set en lo open towar Prabhuso pune lo kontak taksi di Pumolom ta deng lo West Karbi Anglong ta deng lo di Mahasau ta hala haplong long so guest house ada ka 1 crore deng lo na pen apu di hamlai ta ho hangrom ta ho mesti Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.